Lishonile masatla mahle lishonile nilibonkosi lenhle kasenivusele sinamukele kunathi tindzaba talomhla kusihlwa kulomsakato iChannel yaMaswati ligama lami ngumlando kwaMethula ngidobe nginifudzela tindzaba talomhla singangeni ngito ngalugcwele sitawutsi capcap nathi inhloko tato lethamba imbili. Kanti ke amalunga eParliament yasapheke uhulumende ngemibuto ngesikhathi ke kudzingidwa emaphakelo kiwo ematiko kwekuthi leni uhulumende awabambe emaphakelo kwekuthi aye lapho kufanele aye khona. Hulumende ngakulokunye kubikwa kwekuthi so tibophelele kwekuthi utawukhokha imali lengafika ku200 million kulekelela inkampani yamagezi. Kanti ke lomuhla athelekile eMaswati lalishumi nemfica laqhamuka endzaweni yaseMiddle East lokhu kulandzela kwekuthi kube khona timpi letichubekako kuleya ndzawo. Tindzaba emalunga eParliament asapheke uhulumende ngayo imbuto endzabeni yokuthi ingabe yini lenda uhulumende kwekuthi abambe wona ke lamaphakelo ematiko lehlukene. Kanti ke wona ke emalunga eParliament abepheka uhulumende ngesikhathi ke kudzingidwa yona ke indzaba yawo ke emaphakelo khona eParliament. Kanti ke masatla mahle indzaba le lesepotweni sitawuchubeka nato tindzaba sitawuphindze siyibuyise uma ke seyivuthiwe. Ngakulokunye uhulumende kubikwa kwekuthi so ukhiphe imali noma ke ukuthi utawukhipha imali lengafika ku200 million emalangeni kulekelela inkampani yamagezi lokhu kulandzela kwekuthi sive sikhale lekumathonsi ngato tindzaba tekwekuthi inkampani yamagezi ithi ke isetinkingeni ifuna kukhuphula tona ke tindzaba noma ke ifuna kukhuphula yena gezi kuteka batawukhona imali noma ke kuthola imali letsite kusekela lenkampani nekuthola gezi loqhamuka ngephandle kwelive lakuleli. $100 million emalangeni lefanele ilekelele inkampani yamagesi kuleli kuhlangabetana tidzingo tawo leyo imali letawusebenta iminyaka lemibili ngekulandzelana umnyaka wa-2026 kanye nalowo wa-2027 lapho khona kubheka ukuthi kusetshenziswe imali le-100 million eminyakeni losetulu pheze kusetshenziswe lo 100 million eminyakeni lotako. Lokhu kulandzela ukuthi inkonyama yomhlaba inkosi Mswati wesithathu ithuka uhulumende ukuthi akabuke indzaba yentengo yagesi lebonakala seyimba icolo yeveni kulandzela ukuthi inkampani yamagesi icele kukhulisela yona intengo yagesi. Kanti-ke umlawuli wawo amandla yagesi wakuphasisa lokho wathi itawunyuka intengo yagesi yeveni. Although the citizens of Eswatini are experiencing and feeling the impact today, the opportunity to prevent this was missed many years ago. Government therefore decided to intervene to bring relief to households and EEC in line with the speech from the throne. To enable the relief of Emaswatian businesses, government approved special funding with 100 million emalangeni in 2026 and another 100 million emalangeni in 2027 to ESERA. The regulator working with EEC will decide the extent to which this funding will bring relief to the public and to mitigate future acute increases. Additionally, the Kingdom of Eswatini will aggressively pursue energy self-sufficiency and ensure that it is attained by 2030, ensuring greater control over electricity pricing and supply stability. Already several key generation projects are in progress and at an advanced stage to deliver 188.6 megawatts by 2030, including 75 megawatts solar project by independent power producers, 40 megawatts by Ilovo biomass project, 13.6 megawatts through the Lower Makuduza hydro project, 10 megawatts through Maguga hydro power expansion, and 50 megawatts by RES Corporation project. Umhlonishwa uNkulunkulu uphindze washo ukuthi uhulumende kusebenzisana naye inkampani yagesi wenda konke lokusemandleni ukuthi live laseSwatini likhona ukukhicita yagesi lowenele lotanda ukuthi gesi yashiphe eveni. Ngikhimbali Mavuso emzabeni lemsakato eChannel yaMaswati ngina Andile Dlamini eMbabane. Lehhovisi leliphini landvunankulu kubikwa ukuthi
Beligubha lona-ke lusuku lwabomake lokulisuku lolugujwa njalo ngeminyaka kanti-ke kubikwa ukuthi bekukhona tinhlangano lokufaka ekhathi European Union, United Nations kanye naletinye kanti-ke bebasebenta ngaphansi kwesicubulo lesithi Actions, Rights and Justice. Njalo ngeminyaka mhla tisiphohlongo enyangeni yeNdlovulenkhulu umhlaba wayegubhe lusuku lwabomake livela kangwane nalo namuhla ligubhe lilanga ngaphansi kwesicubulo lesithi Rights, Justice and Action lobekamelele liphinila mvunankulu umhlonishwa Jane Mkhonda Simelane uvete bumcoko wabo bomake kanye nenzima lenkulu labayidlalako ekukhuliseni imindeni ekudlaleni lichaza lelibandi ebuholini belive kanye nekuthuthukisa umnotho. Occasion allows us to celebrate the achievements, resilience, and contributions of women and girls, while also reflecting on the work that remains to ensure that every woman enjoys her full rights and opportunities. This year's global theme, Rights, Justice, Action, calls on all of us to move beyond commitments and declarations and ensure that the rights of women and girls are protected, justice is upheld, and concrete actions are taken to advance gender equality. Umphathi welibandla lelibukwe kongiwa kwemvelo nekugcinwa kwemasiko i-ENTC uthi kugubha lolu suku kumcwa kakhulu njengoba bona njengelibandla kusemgomeni wabo ukuthi bagcine amasiko yelive ngako lokho ngeke baze bakwende ngaphandle kwelichaza ledlalwa bomake. For the ENTC, this dialogue is central to our mandate of conserving the country's natural and cultural heritage. We recognize that biodiversity conservation and sustainable development cannot be separated and they cannot be achieved without meaningful participation of women leadership. Lo mcimbi lobobanjelwe esibayeni Lodge Mathapa pokaze uhlelwe lihhovisi leliphina mvunankulu libandla lelibukwe kongiwa kwemvelo kanye nemasiko kanye naletinye tinhlangano letihlukahlukene etindzabeni te-channel emaswati kubika Ncedile Mamba kuMathapa. Kanti-ke indvuna kuletiko letemphilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula sewumikise noma-ke uthi leli tiko litawumikisa tona-ke tetemphilo endzaweni yaseNzevane kanti-ke bathi loko batakwenda ngolisito lwe-Rotary Club kanti-ke kubikwa kwekuthi kutawucala mhla tingu-17 kuya kumhla tingu-20 kulesetulu. Rotary Club Mbabane sayineminyaka leli-17 soloko yibambisene nelitiko letemphilo kusonzeteni lusito letemphilo kuso kwesive ikakhulukati leso lesidzingile naleso-ke lesichelelene nemitfolamphilo. Lomuhla indvuna yelitiko letemphilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula usukumise ngalokusemtsetfweni umsebenti we-2026 Rotary Medical and Dental Outreach lapho khona lenhlangano itawube ikanikise lapha esifundeni saselibonjeni endzaweni yaseNzevane lapho kugcinwe khona bakhoseli labo batabe babaniketa khona lusito lwetemphilo kufaka ekhatsi lokunaka wona ematinyo netifo letihlukahlukene kufaka ekhatsi bomdlavuza nalokunye. Indvuna ikhutsatile ngokuthi nalesinye sive lesakhelene nayo indzawo yaseNzevane asibe yingcenye lomsebenzi sitotfola lusito letemphilo njengoba lumahala ha. Lusito lwetemphilo kudala. Kulo mnyaka-ke sitawuya eNzevane refugee settlement nekliniki lekhona lapho eLubombo kusuka kumhla ka-17 kuya kumhla ka-20 kuyo yona indlovulenkhulu eminyakeni losedlule. Kulo msebenzi-ke kuningi lokutabe kwendiwa kuleya ndzawo. Lobuhlobo-ke budzala sekuna-17 years sisebenza kanye ne-Rotary Club kuletha lusito lwetemphilo kudane nalapho sive sihlala khona. Lokuhambisana ngco nekhomandi yeNgwenyama lehlala yesishumayela njalo ukuthi tempilo alisonzele kudane nalapho kuhlala khona sive. Sisike siyabongela kakhulu ku-Rotary Club yaseMbabane nawo onke ama-partners lasibambisako kulona msebenzi lomkhulu kangaka. Litiko lwetempilo belinetela ukhona lilodwa lomsebenzi ephana ngakubambisana. Dr. Musa Mthethwa lophuma ka-Rotary Club eMbabane luhlahlanjela lalo msebenzi
Uvetile ukuthi batabe baphethe bodokotela betinhlobonhlobo letehlukene labanye labaqhamuka ngaphandle kwakuleli. Waveta ukuthi kuneminikelo labatawuyipha bona abantwana labagcinwe kuleli khaya lebakhoseli lokungitoketa icubo. Where we are going to have medical patients and all aspects of health. We've gone to many places in the country. We've used the regions as our centers, rotating around each region every year. Lo msebenzi utawuqala mhla ti-17 kuya kumhla tinge-20 enyangeni yeNdlovulenkulu. NguNontobe Utshabethe Ndzabeni Channel eMaswati eMbabane. Kanti-ke litiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave kubikwa kwekuthi libesekele yawalandza lamanye-ke amaswati la-14 libekasolo yase-Middle East. Kanti-ke lokhu kulandzela kwekuthi kube netimbi letichubekako kulawa mave lokwendeke kwakuthi uhulumende aboneke sidzingo sekuthi aphephise timphilo temaswati letikulawa mave lapho kuliwa khona. Ngephandla nekudlelana nalamanye emave belithembisile ukuthi angeke liphele leli viki lelisetulu angakafiki lamanye emaswati lachamuka esifundeni seGulf eMiddle East lapho khona kuchubeka impi. Nembala namuhla emaswati la-14 afikile aphephile lachamuka eQatar. Lokhu sekusho ukuthi tinombolo temaswati lasabuya kulamave lapho kuchubeka khona timpi lasafike aphephile eVelekangwane ange-44. Indvuna yelitiko latangaphandle nekudlelana lamanye emave umhlonishwa Pholile Shakhantu uthi basata uchubeka nalo msebenzi wekulandza emaswati kulamave lapho khona kuchubeka impi. Washo ukuthi elangeni lamuhla kubhekwe ukuthi kuphindze kufike lamanye emaswati lachamuka eveni lase-Saudi Arabia. Lokulandzela ukuthi isilo semhlaba inkosi Mswati wesithathu sisho ukuthi emaswati lavaleleke kulesifundza lapho khona kuchubeka impi. Uhulumende akhende isiciniseko sokuthi abuya aphephile eveni. Etendzabeni te-Channel eMaswati kubika Ncatile Mamba. Tithombe nembiko chamuka etiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. Lese bake bafika kule ngcayizivele yemshini lokukhombisa kugula lonako wena ungakachazi abawuvali umlomo. Inombolo yalomshini love ngawo la channel yeMaswati itholakala kule channel yeMaswati kuphela. Wayithola seyikuletinye tindzawo noma seyinamathiselwe kuletinye tindzawo njengemabhasi nemakhumbi. Yati kahle kutsi akusiwo lo mshini love ngawo kule channel yeMaswati. Kubo babe uma ngabe umchamo ungasaphumi ngendlela lefanele, kunetinsinzi etimfinyezi, kunenkinga esifubeni noma kuselukhalo kwenyuke ngemgogodla, lo mshini uyatibonela wona. Nema-gearbox abo babe langasakhona ukufaka emagiya ngendlela lefanele, sinato tipanela tawo. Imithi yethu yonke ine-flag yaseMelika. Kwatise i-approved and accredited by the FDA of the USA.
Kasiphinde samukele amasahla amahlenga lokhethekile samukele labo labasanza kuvulela lona msakato. Sibuya kito ke tindzaba siqhubeke nato nokusitawugijima siyawubuka leqhamuka ngaphandle kwelive lasekhaya eSwatini. Mengameli welive le-United States of America umnumzane Donald Trump kubikwa kwekuthi sovetele belive le-Iran kwakuthi ngesikhathi ke sekudlalwa yona ke i-World Cup akanoba nayo ke inkinga kwekuthi be-Iran bahambe ke bawudlala yona ke imidlalo yenzebe yemhlaba kulela live yize kuchubeka letimbili letichubekako. Impi yase-Middle East lefaka ekhathi live lase-Israel, Iran kanye nelemelika leyacala mhla ti-18 enyangeni Ndlovana seyibange kungabada kwekuthi licembu lebhola lase-Iran litawugcine lingenele indzebe yemhlaba. Lenzebe yemhlaba kubhekewe ukuthi ibanjwe emaveni amathathu lekuyi-Canada, Mexico nalo live lasemelika. Mongameli welive lasemelika Donald Trump uvetile ukuthi ude nayincane inkinga ukuthi live lase-Iran lingenele lemidlalo. Kepha live lase-Iran likhomba ukukhathateka kwekuthi litawubelente isinqumo lesihle ngekuthi lithumele licembu labo kulela live. Lokhu kulandzela ngokuthi lamave omabili asempini ngako bakhathatekile ngekuphepha kwebadlali babo. Lobikako etindzabeni te-channel yeMaswati ngumlamuli Shongwe eMbabane. Umbiko uhlanganiswe etinkundleni tekuchumana. Kanti ke sibuya kito tasekhaya amasahla amahle inhlangano ye-NATIC kubikwa kwekuthi seyishayele tandla yabongela bomake kulela leshiselweni ngenzima lebayidlalako ekulweni nekuhlukubeteka kwabomake kuleya ndzawo lokuthiwa ke ikakhulukati kwendiwa ngiwe ke madvodza abomake lesebenzile. Kanti ke bathi lokho abachubeke nekukwenta kute ke batawenta isiqiniseko sekwekuthi kuyaphela nya kuhlukubetana ngetebulili. NATIC lokuyinhlangano lebuke kulwa nekwanza kwekuhlukubethana ikakhulu kuso kesifundza saseshiselweni bekathi igubhe lona ke lelisuku lokubongela bona ke bomake imisebenzi ke lemihle ke labayindako emimangweni nekuthi ke kuliwe nako kwekuhlukubetwa kwabo ke bomake khona ke emimangweni njengoba kubonakala ukuthi ke tibalo tikhomba kona ukuthi bomake ke nabantu matane labahlukubeteka kakhulu ke tindzaweni etehlukahlukene. Ngakho ke bomake kufuna ke babongele yona ke imisebenzi baphindze bavikeleke kulabo ke laba bahlukubetako. Sithi njena namhlanje bomake asinibonge kakhulu ngemisebenzi yenu lemihle kuchiza lamakhaya nekuthuthukisa lamakhaya lenhletikiwe. Siyanibonga kakhulu imisebenzi yenu bomake siyayibona emakhaya. Asigcini nje lapho kodwa ke nemisebenzi yenu emimangweni lapho khona nikhona khona nangathi ubuka imisebenzi yentuthuko lekhona nje la kule nkundla utawuthola lokho ukuthi bomake emahlahlandlela. Umcondzisi wemkhankaso waMpilo Rising ngicela enhlashwa kuvetile ukuthi lokunye ke lokungacetha kona ke kuhlukubetana ngiloko lithando le-Agape Love nokuthi abantu besifazane nababona kuhlukubetana bahambe bayokubika kanjalo futhi nabo ke nabahlukubetwa bangahlali nabo ke bahlukubeti bahambe babike lobo bucala. Ngoba umfati nasikhuluma ngemfati sikhuluma ngemuntu lobona konke wena longakwadi. Uthite lomunye athi hayi bafati mina ngiyabathi zathi awubathi. Zathi sesike sesikunika umhelo utala utowuva ukuthi kusho kuthini kuba ngumfati. Wathi ukuthi kulesigaba leso usuku semkhathimsini wekufa nekuphila. Bathi lokumangalisanako uthi nawenza lapho uthi na uyibuka lento umanzatele. Uthi na ucedza lokho buhlungu ubuke nalona lokufikise kulesimo uthi khanze somshayeli ubu bathi ngumfana bathi intombatana. Thina ke le-Agape Love siyayathi thina bafati lena lekhulunyiswa ingwenyama lokuthi wenge emkhathini wekufa nekuphila uphinze wente njani ukhumbule labakulekelana ukuthi hey bathi ngumfana bathi intombatana niyayibona mosilento leyo. Kunemlayeto nje ngifuna ukugcizelela ngisakhuluma ngeAgape Love njengoba emakhosi avedile siyajabulela lokuhlala bakhuta nekukhuthata kwawo. Bebasola bagidza bophezulu kwemkhono nemaphoyisa afundzisa athi asireporteni asingahlale ehlukubetekene. Lobika kwendzabeni temsakato channel eMaswati kubika Gary Carlos ngisesikwe.
Kanti ke litiko letempilo lithi lokungahle kube ingoti noma ke mhlawumbe ama chemicals alatholwe licwaningo kiko ke kwekutigceba kwabomake kulolo noma ke kilo elicwaningo lobenentiwa khona ke eFree State kuthiwa ke noma kalihlazana noma ke ayindzaba lencane kanti ke kubikwa kwekuthi bomake kabachubeke babuke sikhathi lebahlala nako lokho ke kutigceba kwekuthi ngabe singanani bangatikhanzi ke sebaba sengotini noma ke sebakusebenzisa sekunesikhathi lesidze yase-Free State eNingizimu Afrika enyangeni ledlulile ibe nelicwaningo loluthole ukuthi kokutigceba kwabomake ama-sanitary pads nama-panty-liners anekhemikhali lingahle ibange ubungoti ekuhambeni kwesikhathi ekuphileni kwabo kufaka ikhathi kungabhalansi kahle kwema-hormones kuba netinkinga tekuthola abantwana luhlobo thite lwabomdlavuza kanye nalokunye. Dr. Mgcineni Dlangamandla lochamuke itiko letempilo kuleli uthi kude lokunganani emaswati lekumele ukuthi atikhathate ngako njengoba athi le chemical lekhona kulama sanitary pads yichemical lekhona cishe etintweni letinengi lesitisebenzisako kufaka ekhathi ema-plastics uthi le chemical iba nebungoti uma ngabe seyisebenziseke ngelinani lelisetulu ngako kulabo labawasebenzisako ama-sanitary pads kungaba kahle ukuthi bawasebenzise ngalokungeci kulesikhathi lesibekiwe. So thina nje lesingakusho ukuthi kulocwaningo lolutholakele akusho ukuthi bekungadiwa lokho ukuthi kukhona alisona lokucala livele laqala eChina leyalenta locwaningo leli ngiyo nje leyabese isetha standard ukuthi akuthola akube kungendlule ezingeni leli ukuthi lama disruptors angisho ukuthi ngithi ngidefend amaphethi kuphela ngoba nakushambu nje khona nase kunengi letinto lesisebenzisa ngemalanga letina lama disruptors njalo bese ukuthi ngilokuzana kwakhona ngento lesa plastic so le plastic lokumcoka kuletinto leti lokuthi akangafuni umuntu ukuhlala nabo isikhathi lesengcile kulesi lesirecomendiwe ngoba lo mtimba utabe sobugcina so interactor nalawo ma-disruptors lawo. Le nyuvesi yathola ukuthi tilishumi-nesithupha tinhlobo talama-sanitary pads letatholakala ukuthi tinawo lama-chemicals. Etindzabeni te-channel yemaswati kubika Ncedile Mamba yembabane. Masatla mahle sitawubuyela kiyo ke indzaba yethu lebeyiselo ke isebhodweni seyingiloku seyilungile. Kanti ke emalunga eParliamente kuthela umhla endlini yabayesikhulu apheka uhulumende ngayo imbuto ngesikhathi ke kuthulwa yona ke umbuto noma ke ngawuthi yona mhlawumbe ke i-report yakho ke Ndvunankhulu kanti ke lapha kubudile la ngokuthi kwendiwe yini ukuthi Ndvunankhulu noma ke litiko lakhe Ndvunankhulu lingayikhululi imali leya ematikweni. Diplomatic front, Cabinet endorsed the establishment of diplomatic relations with Turkmenistan and Belize, further broadening Eswatini's global partnerships. Through the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, the government secured support from development partners to address the growing challenge of information manipulation and disinformation, particularly across digital media platforms. Namhla endlini yabayisikhulu emalunga eParliamente bekatsatsingitsa maphakelo elitiko likaNdvunankhulu lapho khona emalunga eParliamente apheke Ndvunankhulu ngemibuto lehlukahlukene ngetindzaba letihlukahlukene letitsenza lona litiko lokufaka ikhatsi indzaba yemaphoyisa indzaba yebandla libuke kulwa nembulala yavevene kanye netindzaba letifaka ikhatsi indzaba legijima etinkhundleni tekuchumana ukuthi Ndvunankhulu ucoshe indvuna yelitiko letekuchumana ebuchwephesha imbunga Savannah Maziya. Meni Ndvunankhulu lesimthandako ngilokho tagcina nabani ayiteka ngalenye nje indlela. Ndvunankhulu usigaba sakhe chairman ubekwe sibayeni i-Constitution section 67 labekwa ngayo. Kufanele ke ukuthi lokumthindzako sive sikuve ukuthi kuthiwani ngemhlonishwa Ndvunankhulu yena uphendulela uthini noma ke loyo lokhulumela uhulumende. The best way to deal with this yini ukuthi Prime Minister must stop signing for people who are over 60 to come back to the service. Sibonile babuya retreat babambene ngetandla agaphe love a day later ministry yakhala kuma corridor ukuthi uxoshiwe. Honorable Chairperson. Ukuthi what stage is the firing of the minister?
in the Techman's team development stage hierarchy, Honorable Chairperson. Nokuthi nje engabe the right Honorable Prime Minister vele unawo nemandla ekucosha induna yembuso. I don't think the Honorable Minister could have come here and lied to this house. Kuti wacoshwa ngunduna nkulu. Ngabuta nje Prime Minister, did you fire ICT Minister? Ngicine lapho. Kunemaswati ke during unrest lalimala innocently ashiselwa timpahla inside lawo maswati there is the Chief Justice of the land. Tivakashi leti sivakashele sitigcinela eveni lemaswati leti qhamuka kulela livele likhashane ithi ke lenkulumo bagcinwe la eveni sase sinikwa ke imali kodwa imali enikwa ndunankulu ne cabinet yakhe akusiko kabi ke lokho ngoba vele sibagcinele kodwa naku lengifuna sikubuke sichairperson ukuthi imali nayo ifika siyade ukuthi silive ihamba iyobe kwapi. Lo mbuto uthi leni le mali ingayiyogcinwa la bekufanele ukuthi igcinwe khona ihambe iyogcinwa ku NDMA ngiloko kumbuto lokhona kulendzaba ukuthi ayiyanganganda kufanele igcinwe khona ngoba lo ngunduna nkulu namuhla Mr Chairperson kuyavakala ukuthi abesebenta khona so lama abesebenta khona ka NDMA so lo mbuto ke uthi uteni umkhonyovu lokhona lapho akusendi yini signal lethi lokuyibeka kwakhele kunenhloso thide. Nakuxoshwa lo mbiko iParliament beyisolo ihleli lapho khona ndunankulu asengikadilethike impendulo kiwe amalunga eParliament. Sakarita uqhubeka uyilandzelele lendzaba ngenkimbali mavuso endzabeni nemsakazo eChina eMaswati kuna Andile Dlamini eMbabane. Awu kade phelitina ngaleto ngivumela ntekhame talo mhlakisihlo masatlo amahle nokungakade phethi nadi lebethamba embili. Emalunga eParliament sekapheke uhulumende ngembuto ukuthi ngesikhathi kekudzingidwa emaphakelo elitiko laka Ndvunankhulu. Kanti ke uhulumende kubikwa ukuthi utawukhokha imali lengafika ku200 million kulekelela inkampani yemagezi. Alishumi nemfica eMaswati langetekile noma ke lathelekile kuleli kulabo lebebasolo abase Middle East ngesimanga sekuthi kunetimpi letichubekako kuleya ndzawo. Ngaleto ngiyatephetsa talo mhlakisihlo amaswati lamahle ligama lami ngingomlando kwaMethula ngamisana nelithimba lebetindzaba ngithi kinonke emakhaya inkosi yayithela umusa.